न्यूक्लियर की मतंग डील तौद्रबदी अमेरिका इरान लंदागनी हाइना यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अमुक हन्ना अरोइब अकनब वार्निंग तौखरे। रिपोर्ट की हौज अमेरिका इरान लंदानबीदमक माइकई मरीदगी क्वेश्चन लेख्रबनी अदुबु हौजिक फाउबा अमेरिका इरान लंदाद्रिबसी अकी अखंग पीदुना इरान न्यूक्लियर डील तौलबदी लानथोक्तब याबगी फिवमद लेरी। करिगुंबा इरान न्यूक्लियर डील अमेरिका तौनब होटनरक्तबदी इरान सुचोई सोइदन लंदारक याबगी अकीब चाउन लई। अमेरिका इजराइल इरान न्यूक्लियर खुलाई लेहनबा हाइबसी सुपाम पामद्रिबनी। डोनाल्ड ट्रम्प इरान कैरक हन्ना न्यूक्लियर की खुलाई छादनब न्यूक्लियर की डील तौनब चेक्सिन वफम कयासु थमग्रबनी। अदुबु इरान की माइकैदगी अमेरिका पिलक्लिब अकी अखंग असगी मतुंगिना मखोइद सुनो नोनजरोय हाइना हौजि फाउबदि लेप्तुना मुक्तुना लेइद्रिबनी। इरान की माइकैदगिसु अमेरिका हेक लंदारकपग अमेरिका इजराइल लंदाबा हौननबगिदमक्ता मखोइगी ओइबु लनमी लानगी खुलाई कयासु डिप्लॉय तौदुना थमग्रबनी। डोनाल्ड ट्रम्पना फोंदोरखिबदा इरान अमेरिका न्यूक्लियर डील तौबसी इरान की ओइना यामना अफब खोंथांग अमा ओइगनी। मसी नत्रबदी अमेरिका इरान कई तौरप ngambagi हाइबदु लेबाक असिगी लुचिंगबुसिंगना यामना मयेक सिंगना उबु खंगलिबनी। पनबा याबदी हौखिबा चहिदसु अमेरिका लंदादुना न्यूक्लियर प्लान अहुम थुगाइखिब लेग्रबनी हाइनसु पावोसिन मखा तारे। नकलमरोमदा अमुक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी इरान अमेरिका इजराइल लंदानबगिदमक्ता मिसाइल 2,000 हेन डिप्लॉय तौख्रे हाइरि। इरान डिप्लॉय तौख्रबा बैलिस्टिक मिसाइल चौराना किलोमीटर 2,000 हेन साना काप ngamba किलोग्राम 1,500 लुम्ब मखल की मतिक में लेरब मिसाइल इरान के खोरम सर मरी हाइरिब डिप्लॉय तौदुना थमग्रबा मिसाइल असी यामना साथीब खोंजिलदगी ओइना सरुक 9 हेन यामना यांगो मखल की मिसाइल अमनि हाइरि। मिसाइल मखल असी येकनब लेबाकसिंग एयर डिफेंस सिस्टम सिंग ngakthoknab hotnabada यामना वागदब मखल की मिसाइल नि। इरान की IRGC की पॉलिटिकल डिप्यूटी अल मयादी ने फोंदोरखिबदा इरान लान तौननब सेम साबदी लोइरे अदुबु अमेरिका पिलक्लिब चंगजनबगी वफम असिदी इरान याब ngamloi। मरम मदुना लान सोकनब नतना अतै अतोप लंबी लेगदब मानदे। नकलमरोमदना अमुक इजराइल अमेरिका इरान हेक लंदारकपगा टेरोरिस्ट ग्रुप ओइरिब हुतीनसु मिसाइल ड्रोन पाक चना लंदानब थवांग तौब होख्रे हाइनसु पावोसिन मखा ताय। इंडिया की मयुक्त लाख्रब बांग्लादेश चाइना ड्रोन फैक्टरी साब हौगलक्तुना चाउना सिंगनबगी थबक चत्तब हौरक्रे हाइना रिपोर्ट अमना फोंदोक्ले। रिपोर्ट असिगी मतुंग इना सही असिगी हौखिब जनवरी थाद बांग्लादेश एयरफोर्स चाइना गवर्नमेंट की डिफेंस कंपनी चाउना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कोऑपरेशन इंटरनेशनल की मरक्ता बांग्लादेश ड्रोन फैक्टरी सानबगी मतंगदा एग्रीमेंट तौनखिबनी हाइरि। बांग्लादेश शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ओइरिंगे मतमददी इंडिया के याम अफब मरी थमनदु लाखिबनी। अदुबु लेबाक असिदगी शेख हसीना की लेंगा हेक तुखिबगा मोहम्मद यूनुस खान की लेंगा लाखिबदगी चाइना पाकिस्तान की याम नक्सिनब होटनरखिबनी। लोइनना इंडिया की मयुक्त लेदुना नॉर्थ ईस्ट की ओइब स्टेटसिंग फाउबा ग्रेटर बांग्लादेश की मैप यावहलखरबनी हाइनसु पावोसिन मखा तारे। यामना कन्ना उंखटनरिबा इरान अमेरिका की मरक्ता ngasi ओमानदना कोइनना वरी सानखरे। मसी मरुओइना इरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की मतंगद वाखनबगी थबक हौबनी हाइना थाजनरि। अदुबु यूनाइटेड स्टेट्सना अहानब ओइना वरी सानब असिदा मिडल ईस्ट US के टॉप मिलिटरी कमांडर यौहनग्रे हाइरि। अमेरिकन मिलिटरी की सेंट्रल कमांड की हेड ओइरिबा US नेवी की एडमायरल बिट कोपरना मपुंग फाबा यूनिफॉर्म को लोइनना वरी सानबद सरुक याखिब असिना मरम ओइरगा US मिलिटरी की थ्रेट न होना निसिंगली हाइरि। अरबियन समुद्र इरान की मनाक्ता US की एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक फोर्सना लानगीदमक्ता सेम सारगा लेरी हाइबदु इरान की मफमद होना निसिंगली हाइरि। इरान यामना तमथीबा मौंद प्रोटेक्टरसिंग लाक्सिनबगी थौदोकना मरम ओइदुना US की एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक फोर्स इरान की मनाक्ता होंजिल्लखिबनी। इरान की मथक्ता अकनब प्रेशर कया पीरदुना डोनाल्ड ट्रम्पना इरान की मथक्ता खुद थागनी हाइनसु अकनब मौंद केनखिबनी। इरान की मथक्ता खुद थाबा मतमदा रीजनल की ओइबा थाकता लानथोकनी हाइना गल्फ अरब लेबाकसिंगना चिंगनबदी पोखि। उमानदा वई सानबसिगी हेक ममांगदा US फोर्सना इरान की ड्रोन कापथखिब मरमना US मिलिटरी की थ्रेट अदु फगी नत्ते हाइबदु खंगनके। इरान की ओइनदि थ्रेट मरक्ता वई सानबदी पामद्री अदुबु US की प्रेशर असिना मरम ओइरगा याम लुसिल्लकपा इरान की मनुंगदसु तंगदु लेतादब कया अमा थोलकपा मरमना अमेरिका सिरसनु हाइना लाउबा इरानियन लीडरसिंगना US की वरी साननब फिप लौखिबनी हाइना थाजनरि। न्यूक्लियर की वार सानब मेन इशू लोइसिननब होटनब हाइबसी यामना इंग चिकप मौंग तौगदबनी।
masi tension leitana amasung threat torok leitan tawgdabani ngasi aikoina wari sana ba du hawbadasu masi gi wafam masi mayik sina phungdoki haina Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na paumising unaba amada phungdoki Baluchistan da ningtamba pithoknurabadi Pakistan masjid kaya thokna kaikhibi yabagi akiba chawna leire haina expert kaya na phungdokli report asigi matung ina karigumba Baluchistan da ningtamba tanduna lal hoiba singda maningtama pithoknurabadi Pakistan masjid kaya thokna kaibi yarpagi akiba lekli basi hauji BLA amadi BLF na chingba lal hoba lupsingna akanwa mongda landarak iba asina maram oiraga Pakistangi lalmising khang ngamdabagi phibum amada lakhibadagin Baluchistan da lal hori balal ho basing na pai ba khulai sing asi Pakistan gi army sing dagi hen matik me leiba amadi advance oira ba khulai sing report asi matung ina Baluchistan gi lal ho basing na pai ba Azol rifle amagi mamal si $2 hen pibana ayambani hairi Baluchistan hairi bilam masi chawana square kilometer lakh ahunga lising ni phutere cham ga maudaram chawba Pakistan achobul lamani hairi China amadi Pakistan thengna bu ngamna bagi damakta France ki matik me leira bu Rafale fighter jet 114 rom Indiana leira gani haina phungdokre India ki defense ministry maikai digi phungdora kibeda France tagi leige dori bu Rafale fighter jet 114 asi chawana lupa crore lakh ahunga lising kun mangarongin lakadori bu mathang thada France ki president Emmanuel Macron na New Delhi de lakadori bu khongtet asida Rafale fighter jet leibagi thabak toram punamak lochilabu yai hairi France tagi leige dori bu Rafale fighter jet asi hauji India na sinnaribani andak Pakistan ga sokni akan bula da Rafale fighter jet na yamna phajana performance piduna Pakistan da chauna amanga ta thokhan basungam gi haina report asin makhatar Ukraine gi mafam kaya da air force na toriba thabak asi yam apen ba haibu oidri civilian area sing da Russia na yam chauna drone attack torok matamda ngak thokna na bagi damak ta khongthang jin lokhatle haina Ukraine gi president Vladimir Zelensky na phongdokre haukiba tha khara sida Russia na marwani Ukraine gi power grid ta target tawduna akan be aerial attack tawba sina ka hena ingbu marakta ka sagalakna bagi mai amadi sing supply phangandre laliba tangkun mari dagi kun manga phobagi mangda changsil lakadai Russia amadi Ukraine gi lalasi losinana be United States na santai na duna kanno khotna bu hauji maki oinadi mami yamatu uba phangdre amana amagi bandising thaduk na yana ba khak natana ngam khaigi matang da ceasefire gi amadi security guarantee na chingbagi aru issue kaya gi matang da di karimati yana ba leitriban Russia gi akan aerial attack asi thengna na bagi tamakta anobu air defense khongthang singi matang da defense minister amadi air force commander ga wa khan nakri haina Zelensky ni makhata ki lakhot kadoi ba khongthang singi sigi matang da makna yamna sandok na di haiki de adubu ngarang ahing amadi ngasi ayu angan badar Russian Ukraine mafam kaya da drone chahunga kunipal amadi missile tait kapsil lakhe maduta air defense drone chani ga mongtra te thukai ki hairi ahing da celsius degree -20 yona yamna ka hena ingba marak asida Russia na power grid thukai dun chathrak attack na maram oiduna Ukraine capital Kyiv da residential building lisingam ga chani dom henbadi heating da khudong chaba phangde United Kingdom ki defense ministry na so Ukraine electricity network asi ningtham tha amadi khamtheng na awaba phibam mayuk ngari haina magna makhata ki marak sida Russia ki defense ministry na phongdora ki warul amagi matung inadi ngarang ahing asi Russia ki lamdam singda air defense system sing Ukraine ki drone kunthaga ni pan thugai ki aduga matugi manungda Bryansk lamdam da drone kuntruk amasu yauki hairi Ukraine attack aduna maram oiduna Bryansk khungkang kaya di ngahek mai phangki di haina Bryansk ki governor Alexander Bogom na phongdokke Russia ki Belgorod city da hau leidiba Ukraine oiba missile attack da power facility ne chingba mang takpa thoktuna electricity supply da yam chaun akaiba piki haina Belgorod ki governor Bechok na makhata na phongdokke marak sita Russia madi Ukraine lalis loisinana ba US ki president Donald Trump gi Mark administration na June tha phawgi manungda deadline pikre hai American china kaleni Europe matam da phawgi manungda lan losinana ba makai punamuk da hirakle makhoina haibidi makhoina piriba matam sing si phawgi manungda party sing da pressure choidna pirakani haina president Zelensky na permission da phungdokke makhoina June phawgi manungda thabak punamak pangthokpa pamli makhoina lalasi losinana ba tawbu ya ba thabak khudimuk tawgani makhoina masigi damti yamna mayek chingba schedule pamli haina su Zelensky na haike
United States na maikay ahong gi oiba wai sanaba adu ahanba tangkal ki oinadi makhoi gi oiba leibakta pangthoknanaba hawdokle. Madu mayamida taraba yai akhoi gi oinadi phibam masida saruk yagani haina confirm tawgre hainasu President Zelensky na promising makatana phongdokpi hai. ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯔꯅꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9366127201ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ, ꯁꯦꯌꯔ, ꯀꯃꯦꯟꯠ, ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫